Ejen-ejen jualan macam ejen takaful, ejen unit trust, ejen emas biasanya banyak guna cara manual dalam bisnes. Padahal level dia orang tu ada yang dah level leader, dah level manager, tetapi masih lagi banyak guna cara manual. Cara manual yang macam mana? Tak lain tak bukan banyak message di platform WhatsApp. Jadi sepatutnya kalau bisnes you dah makin grow, you kena invest lah untuk scale. Scale antara caranya adalah dengan ada website sendiri. Dengan ada website sendiri ni, you boleh buat macam-macam. Antaranya boleh buat satu page, landing page, ada lead form, boleh filter lead supaya diorang ni tak adalah masuk kepada you punya WhatsApp secara direct. Kalau kita ada sedikit barrier kan untuk orang sampai kepada WhatsApp, contohnya mereka kena baca landing page dulu, kena ada form, kena isi form, maka golongan yang betul-betul serius akan ambil tindakan dengan isi form tu. Tetapi kalau you masih lagi buat kerja manual, letak link direct ke WhatsApp, letak link tree dekat platform media sosial, lepas daripada link tree ada button-button, lalas masuk WhatsApp juga tanpa sebarang filter. Jadi bila ada landing page, ada website, boleh letak form, boleh filter supaya leads yang masuk tu betul-betul ada keinginan nak tahu pasal you punya servis.